demek şunday tema başlaşırsa Abdullah Tokay şehirlerinde dolayı dini rivayetler şahlışı. Biz şimdi üniversitede okutqanda, mektepte okutqanda оқушыларға береміз шундай тема, ол образлылық бойынша әдебиет образлар белән сурәтләр шикелле бойынша әдәбиятны фәннеккән мәдәниятне белүче буларак булмакта, асыл сыйфатын булып, һәм бик мөһим Тукайның шушындай тарихи дини риваятләргә мөрәҗәгать итүне Бирәктә дини риваятләргә корылган образларны эшләү, алардан поэтиканы башлау һәм аларның үз чоры хасиятенә бәйле килә, нәтиҗәдә тирән мәгънә килеп чыга. Моны әлбәттә шәһәр образларында нигезләрен белсәң генә аңлыйсың. Мисал итеп, милләтчеләр шигырьне китерә. Бөтен шигырьне китереп тормыйм, кадрларына тукталып үтәм. Үзәктә яткан фикерне бирә торган. Мондай юллар бар ул шигырьдә. Татар халкы син үләргә мәхкүм инде. Дагы итмәс дәрәҗәдә мәсьүл инде. Ябык сәнгатьләр өчен курбан кирәк. Җитми мәрхәмәт, шунсыз әмтилек. Көймә бата, йота торган балык өчен фида булган мәрхәмәтле бер җан кирәк. Монда тирлек өчен курбан кирәк, шунсыз Коръән кирәк. Бай үзәкләрне аңлау өчен әллә белем таләп ителми. Әмма сүз нинди көймә турында бара, нинди торган балык, нинди мәрхәмәтле җан. Татар поэзиясында көймә карак образы борын-борын килә. 20-нче йөз башында алар халык милләт язмышы белән исәптә яманат bakып чыга әдәбиятта һәм инде Дәртмәтнең карак шигырына искә төшерде. Шигырь юллары Юнус пәйгамбәр турындагы риваятны искә төшерә, риваятның кыска шәхсләре монда. Аллаһ Тәгаләнең Җабраил алейһиссәлам исемле фәрештәсе Юнус пәйгамбәр янына килеп, Ниневи шәһәре халкын дингә үзәргә, христианнарда уянат тотылган чакыра һәм Юнус пәйгамбәр халыкны тыңлата алмагач, өметсезлеккә төшеп шәһәрне ташлап кача, тауларга китә, аннары Иблис куркысы белән Аллаһ сүзенә каршы барып, кабат шәһәргә юнәлә. Фәрештәләр аны бу адымына туктатырга теләсәләр дә, ул шәһәргә барган дәвам итә, һәм гаиләсе белән бер диңгез янына җитәләр. Юнус пәйгамбәр бер көймә эзләп китә, көймәгә утыргач, диңгездә көчле давыл чыга. Шунда үзенең Аллаһ Тәгаләдән качып бару һәм зур гөнаһлы булуын әйтә. Шуңа карамастан юлларын дәвам итәләр. Юлчылар Юнусны шубага салып, диңгезгә ташларга мәҗбүрләп, Аллаһ әмере белән Юнус пәйгамбәрне Зәлифа исемле балык йотып, үзендә 40 көн әсирлектә тота, шуннан соң инде газаплардан соң ул шәһәргә барып, халыкны тугры юлга кертә ала. Көймә образы ул татар халкы, диңгез һәм юлда торган балык, халыкны фәкыйрьлектә, апталыкта һәм наданлыкта яшәтә торган иҗтимагый тәртипләрне баглыйбыз. Мөрәвәтле җан исә халык интересын үз мәнфәгатьләреннән югары куйган өчен кешеләр, халык хезмәтчеләре булып чыга. Күргәнебезчә, әлеге шигырь юлларында бүгендә актуаль булган тирән фәлсәфи эчтәлекләр һәм инде әгәр дә без эчтәлеген шулай образлардагы асыл мәгънәләр белән аңлатсак, әсәр укучы күңеленә ныграк сеңеп калыр иде. Тукай гомеренең соңгы чорында иҗат иткән Кыйдыга шигырендәге 13-нче елда язылган дини риваяттан килгән шулай бер образ ята. Анда шундый юллар бар. Әсәр кешеләремне мин кара көннәрдә саклый алмадым дип башланыр, түбәндәгечә тәмамлана. Кайтмады күч, бетте көч, сынды кылыч, дөньяны кирләнеп беткән дөньяны саклый алмады. Монда инде соңгы елның мәгънәсе аңлашыла. Hüküm sıralan halkının milli uzanlığı şiyalarışını eydep barışı şahsizlerin olduğun görevimize bargan Tukay mesleşir dışılar halkını okuyaktan bayıda olmalar için ben yaşamadığım maturlarga bilese de kişi jitmegenlikle dileğin bulsun çatırmışka aşırı almalar için başına. Hem mine bu sındır kılıç devgilen obrazlı itibeyli tutulurga bulur idi. Ama bu obrazın negizinde de Ulanca rivayet elementi ya da dini rivayet elementi söz munda Muhammed Peygamber'in donlukla Jidikiyev'in birisi Gali Batır'ın kılışı turunda var. Onun demek Dört halifinin birisi Gali Batır'ga, onun Osmanlılarga koşken Zülfikar kılışı
Sözünde trafiği bularak Muhammed Peygamber kuluna kirbilekken koydan başlamak kişisinde bulan ana bölümünden zımdanlıklı harifin şu Vali Batır'ga, ana Osmanlılarga koşken gözüküyor arkadaş. Hem hazırki günde İstanbul şehrinde Topkapı Müzeyinde saklanan şunday Zülfikar Kılıç. O yer yüzündeki Yavuzluklar bilen güreşirge diyiş hem o büyük zor güçke iyi sanılgan. Indi Osmanlı İmperiyası vardı ve Osmanlılar beriz vaxtında olarında bulğan hissettirilən. Demək, şairinin missiyası da bu şiirlərdən nəsə kelib çıxayında missiyası da Qılıçnıqı kibib degan fikir qola. Bu yollardan şairinin qaleminin missiyası da şu dünyanı saqlandırığa, tutandırığa deyiş degan fikir qola bu obrazda. 1910 yılda indi reaksiya qıtırğan yıllarda yazılğan To'qayning ijodining yuzib qoshi bo'lgan tog'li bir she'rlar to'pkalasi kelar O'zilgan umid she'rini kuzatdik. Asarning har yo'lidagi obrazlarga to'xtalsak ko'ramiz. O'tganning belgilari bo'lib kelgan obrazlar bor bunda ijod, ko'ngil, muhabbat, millat. Shu dört obraz ideal, umid degan bosh ostida birlashib, ham lirik heroyning ideali ijod etdi. İcad yardımında kumul kışı, milli ağaçlar üstüne konup alarını canlandırı, yani milletini tiriltü, cihanını özgərtü, turmuşta yapqılıq dağı. Yaşlı Ruslan belirgiyi əlegi idealının, ümitinin şimirilüğün, turmuşqa aşmayacağını anlap, okuyun noktasında durar. Şu ideala qarşı qoyulğan simbol, ənisinin qəbir taşı, xiyalların turmuşqa aşılanmışı, yaşlı Ruslanın, yaşayışının ümitlerini oklarlık tugulluğun, turmuşunun icattan, muhabbetten, millet bəxtindən, ruh hürlüğündən başqa mənəsi yoxluğun anlap, en yuvarı qiymətisində qəbir taşına müracaatı əsərdəki fəlsəfəni təşkil edir. Qəbir taşı ilə çağışdırğanda, aldağıları uzğunçı, vaxtlı qiymətlərə uğrayır, həm qəbir taşı obrazı yaşayışdaki ana, bala arasındadır, davamçılığına, turmuşunun üzülməz tutulmazlığı, yaşamının edip ulu şuşu davamçılıq bilen beyli mənəsin birinci planqa çıxaraq, şu hissiyatdan kişinin öz əməlləri bilen bunda indi lirik heroy ideallarını göstərilmişə, şu ulu qiymətə layiq bulurğa tiyişliyində işləri var. Şitler şu sözünə yumulu turmuşunun yaşının büyük maqsadını anlığa alıb kelib, həm bir strafağa yönəltəsi kelib etibarının şitli dünya şitliğindən tasınıb көңілім qışı şat yaratsa da cihanlar, yat yaratqan Rabbisi. Bu yıllarda көңіл kişinin canı onlarga bular. Мәҗүси babalarımız kişinin şanı onun ağzından ışık verilmiş şanları. Bunun şulay bugün büyük dalala sevilgen taşsınlarla görülen mümkün. Onların kubisinin kolunda şanqar sureti. Hem indi Avrupa, Azya sahnelerinde şulay koy bir obrazlarının asıl mənəsi tirende, tarih tüpkünde yatar. Obrazlar sistemasını nefis eserin estetik tesir kişi toplanma bilir. Onu kuşlarga anlatqanda irene turgan eserlerden işleriga işlertilen aslıqlaş kızı yamadan bütün naqılığı bile yoldurar, bütün mənəsi to'g'ri oshilur edi. Meni tushunarli tamam, sog' bo'ling.